Banyak Benolang, Yaging Lungsur Gayah Sarang Guling. Sebetulnya lanang, ini lebih lanang, ini kan terjadi alih lima alih di tempat kami. Akhir demikian majang ring prano karena memilih ring jago visi wektor ring kursi itu di munas ambil muncul begini kalau wektor margi suaning video rekomendasi jadi baca melalui budaya hal bisa karena memilih ring kursi itu karena ada margi patutnya cukup kursi itu ada wektor margi ke jago visi. Cek, sampunan demen musim pamit iki. Durung puput karya duwine. Sampunan warga sami sampunan demen pamit. Durung puput karya duwine. Bekal bekalan, kondisikan semakan bekalan, ya posisi dan juga luncur dengan ini latihan ruang gaya memberikan proses pemargi. Atur nyanyi, atur pengeling-eling dia. Majang ring seksi konsumsi. Mandor ledang ngerangin ke Jawa Tengah. Ring ajam Koreago. Jangan ada tiga dokumentasi color. Mandor ngerangin ke Jawa Tengah. Ring ajam Koreago. Kali bisa atur pengeling-eling dia. Majang ring sama ring seksi konsumsi. Mandor ledang ngerawin ring Jawa Tengah. Ring ajam Koreago. Dan dibuatkan sesi foto bersama.
Cek. Ngelantur yang tukang sampun puput ingin pailen nuak bago pulau ketik kelanturan jadi ingin pemargi pemuput karya pujo wali duwene. Jadi santukan hidup taruh sing dia tunjuk sampun puput itu lantur di tengah majang ring kramo banjar lanang semeton lanang banyak abian lanang tidak nunas limang diri kejeruan jaging iring ide ratu peranda ring gira tujuh semeton seksi transportasi mangda siaga. Bawan ini tiang malih matur pengeling-eling macam semeton ring seksi konsumsi Maros mangda senarang sami Neranjing ring Jawa Tengah ring ajeng Korea Agung Jagi wentenang sesi foto bersama. Cek. Semeton sane boleh hamongan iwau sane nyenuk tamio penyenukan nika sane warna-warni penika sampunan dumul mempamit riantuka malibos inggian pemargi ayah duin jagi madolan kita kalau kincang-kincung semeton sane boleh hamongan nyenuk iwau sane warna-warni nika tamio tusan betara kita lunas sampunan demun pamit diantukan boleh hamungan malibos jagi madolan. Semeton transportasi pengiring Ratu Pranda ring Gria Tunjuk sampun siaga. Majang ring semeton panitia dalam ring seksi dokumentasi Mangda Winten sarang kalih bagi seksi dokumentasi Mangda Winten ngerahin ke Jeruang lanjut titian lunas majang ring semeton panitia inti bendahara 1
Sekretaris 1, Bendahara 2, Sekretaris 2, Wakil Ketua 3 Pawongan, Sekretaris 3, Bendahara 3, Tidang Lunas ngerahin dupun kejeruan, jagi winten dokumentasi dimiliki. Di puro mantan aku putan itu ayam panggung itu di puro kan gitu nah. Niko tebasan Pejati sareng tebasan. Niki sampun memargi ring seksi upakara, sampun pemargian ingin dokumentasi. Lanjut Tidang Lunas semeton ring panitia inti jebos mandan digelis kejeruan diantukan kalah melibos lanturan ingin upacara malih. Jebos kemandan 5 menit. Semeton panitia inti Tidang Lunas galah jebos 5 menit kemandan gelis ngerahin kejeruan. Malibos malih lanturan ayah yandu ini. Semeton ring jeruan patut. Ngiring ring jeruan. Panitia inti ngiring jebos ring jeruan.
iki madu basah. Dek, baju dek dah pergi ke bos. Oke, sampun nggih, suwani niki kalah sampun jaga pacar kali pujian. Untuk pemargi Pujawali, pengrang masyarakat mangkin, dan punika jaga pacar ngiring yang biasa. Biasa, minangkati. Oke, ampura niki ngaturan wajib jane dumun, punika taler, lantur harus. Langsung madola-dola kita harus biasa. Macam yang dari rumahku. Cek. Tidiang lunas semacam ring seksi pebat. Tigang diri. Petang diri. Semacam ring seksi pebat petang diri tidiang lunas kejeruan. Lungsur gaya. Sematon ring seksi pebat. Sana wendang di sisi kau. Sematon sana nampak ring seksi pebat. Sana mirangan kawar-wara. Mengeling-eling tidak nak sampaikan je bos. Mangda digelis munsur gaya ring jeruan. Mangda digelis munsur gaya sana wendang ring jeruan. Susemo. Tidiang lunas Serati desa sana Lamongan ring Jawa Tengah. Untuk ini do tapakan mangga mata Ganjaran Agung Siki rejang ini tapakan atau gede ratu mas. Serati desa sana Lamongan mangga nyagang Indian Ganjaran Agung Siki yang ajang tapakan itu Ratu Mas Ratu Gede Serati desa. Angin aku sekali dijang dari nilai sungai sami dijang lunas manggoya yang dua yang mangkin warning dan itu mangkin sampun puput maturuning jago pancang aturan wajib kane dijang lunas mandoledan amongin wajib kane duwe bagi bagian dadar Cek. Majang ring seksi kesehatan sana dereng memfoto bersama lurus koordinasi sarang seksi dokumentasi. Oh sampun. Seksi kebersihan sampun. Nggih suksema. Semeton seksi tiosan sarang sami sana dereng. Jurusan koordinasi majang ring
seksi dokumentasi mangda sarang sami seksi makarya foto bersama. Titian Unas tenaga malih kalih niki pengayah cane duwe kantun malih kalih niki Tu Haji terus tangi Tu Haji. Nah, agendan sampun Tu Haji. Nggih. Seksi pengalihan dana sarang sami. Seksi pengalihan dana sarang sami durus koordinasi sarang semeton. Ngelantur koordinasi sarang seksi dokumentasi. Seksi pengalihan dana durus tumun koordinasi sarang semeton. Ngelantur koordinasi sarang seksi dokumentasi. Ngelantur Majang Re Prajuru Banjar sejebak Desa Wanasari. Durus foto bersama koordinasi Malibos Majang Ring seksi dokumentasi. Seksi Wawangunan Dereng Dalar Titian Unas seksi Wawangunan sarang sami durus koordinasi sarang semeton dokumentasi. Ring Jabo Tengah genah jagi foto bersama semeton seksi sana dereng. Seksi Wawalen durus Malibos koordinasi sarang dokumentasi. Seksi audio Malibos koordinasi durus. Sampun saya agak sami. Sane nerimo dalar sampun niki. Juru kidung dalar. Aduh didiang wajang ring seksi Wawangunan Mangdeledang ranjing ring Jawa Tengah karya dokumentasi sarang tim dulunya. Seksi Wangunan kejantos sarang semeton ring dokumentasi ring Jawa Tengah. Sampun sami saya ke. Riko nggih ring ajang Surya dumun nggih. Nggih sampun durus dumun mangkin nggih. Semeton seksi dekorasi talap dereng niki durus ke Jawa Tengah kejantos sarang dokumentasi. Prajuru Banjar Tengah sarang prajuru Banjar Wanasari Blodan kejantos sarang semeton prajuru Tiosa. Angge ning sampun tegap jangkep angge durus kawitin mangkin ngaturan wajib cane duwe. Angge Majang ring prajuru lanang Banjar sejebak Desa Wanasari. Titian Unas manda foto bersama sarang 5 Banjar niki lanang-lanang ring Jawa Tengah. Lantur seksi gaya mangda makarya foto bersama taler koordinasi sarang semeton dokumentasi Malibos. Seksi gaya disampun sami jangkap durus ke Jawa Tengah.
perwakilan 5 Banjar seksi Gayah ke Jawa Tengah. Iki sampun ngandre semeton iki. Prajur Banjar sampun ngandre. Seksi Wangunan sampun. Semeton seksi sana dereng durus mendaftar dumun. Seksi penggalian dana. Semeton seksi penggalian dana. Durus malibos. Koordinasi nggih. Mangga sareng sami panitia seksi Tiang Nas mangga wenten foto bersama. Semeton seksi konsumsi sana dereng durus malibos nggih. Disampun puput ama-ama duwene sampun aman. Malibos rang galah jebos. Sampun sante rang galah jebos. Durus koordinasi ring dokumentasi malibos nggih. Ratu dari kamu serta kerja posisi Semeton ring seksi Gayah Mandoledang Rohin ke Jawa Tengah. Kejantos oleh semeton duwene jagi foto bersama. Tiang Dinas mangga sareng sami niki panitia seksi Prajuru Banjar mangga wenten dokumentasi duwene diantukan karya niki nembe ratusan tahun sampun wau presiden nangun karya niki momen bersejarah ring desa Wanasari. Mangga semeton ring panitia ring prajuru ring seksi mangga wenten dokumentasi. Benjang nika wenten rekapan dokumentasi inggian karya. Dokumentasi foto sarang video. Semeton ring seksi penerima tamu dereng salah. Semeton ring seksi penerima tamu. Tiang Dinas mangga ke Jawa Tengah. Semeton ring seksi penerima tamu Durusan Ranjing ke Jawa Tengah. Anda foto bersama. Majang ring semeton medang sio maliji bos. Elingan maliji bos mando intan foto bersama. Sangar tari medang sio. Alit-alit duwene sani sambung aturan ayah. Maliji bos tulisan foto bersama. Semeton penglingsir Kerta Desa sarang Sabo Desa. Semeton Kerta Desa sarang Sabo Desa. Kalau tidak lunas mangga foto bersama Riki Kejantos ring Jawa Tengah. Atur ini di tiang majang ring semeton lanang banyak radang lanang
Titian Lunas Manggang Ranjing ke Jawa Tengah koordinasi Majang Ring Jero Kliang ini jadi makte ingin perkara ke Balai Banjar. Titian Lunas Macam Lanang Tigang Diri Banjar Malang ke Mandang Ranjing ke Jawa Tengah urusan koordinasi Majang Ring Jero Kliang ini jadi makte ingin perkara ke Balai Banjar. Sukses. Atur pikiran Titiang Majang Ring Widodani Sinarang Sami Pengayah Lanang Titiang Lunas Mandoledang Rauh Kejeruan Iki Ngaturan Ayah Sarang Sami Pengayah Lanang Titiang Lunas Kejeruan Duaning Edan Sane Mangkin Jago Pacang Ngaturan Bincang Kincung Niki Duaning Piranti Due Jago Pacang Mailen Margi Maidar Riki Ring Kayangan Sepisan Titian Lunas Pengayah Lanang Titian Lunas Mandoledang Rauh Kejeruan iki. Titian Lunas Pengayah Lanang niki nggih. Pengayah Lanang mriki Kejeruan. Giring dados niki ambil napi wastana bandrang duwe ya payung pagut kedung punika taler sane punika taler napi wastana tanda kedung tanda nika nggih ambil sami nggih. Baliarna malih wentang nggih. Sampun Majang Ring lanjut manggi Titian Lunas semeton sane sampun foto bersama durus Malik Wali kejabat sisi yang tekan akeh semeton sane dereng iki semeton sane sampun foto bersama durus Wali ringgena Amongan utawi kejabat sisi Malik kembali ke pos masing-masing semeton sane sampun foto bersama kembali ring tugas masing-masing amongan masing-masing sane dereng Titian Lunas Ranjing ke Jawa Tengah sane dereng semeton sane dereng foto bersama panitia seksi prajuru serati pemangku dua sareng sami kata desa ampun ya kata desa Sabo desa lurus Ranjing ke Jawa Tengah
Lanjut semeton sani sampun foto bersama durus medal manenge kembali ke omongan masing-masing semua. Yang nas makin pengayah sane wau makro bebatan warna ke sane landang meriki nggih kejeroan duaning male jebos ribut natural bincang-bincung niki sepisanan jago pacang melantur medagang-dagangan majang ring linggih kramo adat sinaran sami di lunas menawi tewenten male jebos jago pacang ngarse matu masang ledangan sayagang dumun jinah tercian duwe dan dados ngelamit iki nggih dan dados ngelamit dan dados nganggo yen mekayunan metu masang jinah dumun sayagang ambil garis barangnya nih nggih sukses. Diantarkan pilihan pemargi karya Jagi Maria Susah Kincung ingin foto bersama Masyarakat Dumun ingin foto bersama Masyarakat Dumun disampun boleh galang melibas malih wentang pengiling-iling. Diantarkan pilihan karya Jagi Maria Susah Kincung utawi Madolan ingin foto bersama Masyarakat Dumun melibas malih ke Mardian enten malibas pengiling-iling malik ingin foto bersama penikah semua. Ini sampun iki tiga pegangan duwe ngelantur raus ke Jabo mungkin nggih sidang nuna salah panrang lontek salah nyarangin ke Jabo nggih lewat Tori Agung nggih lurus masih ini jebos, wau ring Jabo, wau riko dari pacang Mailen nih, ada dali Mailen, menapi riko payung pagut canang-canang, pisan, kebiasaan tidak betara sampun gimana, maling-maling mungkin ring kayangan Lurus toh. Istri-istri sana jagi kemasan urusan ke Jabo Sisi. Istri-istri sana jagi kemasan urusan ke Jabo Sisi. Bibian lunas pengayang niki male lanang nggih ngaturan tas ajian niki male jebos taluh siap nika nggih
Bangkit Dijang Lunas mangga ledang sayaga niki lanang nggih. Lanang-lanang sane wenten mewasro niko Dijang Lunas mariki wonten di jero anggoane ngambilin isi ketegan-teganan duwe. Jago pacang lantur kejabo ngaturan dagang-dagangan iki nggih. Jago taro jago pacang mau dagang-dagangan iki. Tidak lunas isi mangga ke pinggir gede salar melingge utawi metimpo isi ke pinggir raha kago kenasan becik raha kenasan becik lanjut metimpo jadi wentang saudara jadi mapicel. Kita lunas mangga ke pinggir gedeknya sebetulnya berjalan kita lunas akhirnya juga sisi dua ini mangga bisa jalan masalah ini sebetulnya berjalan maju sebetulnya berjalan kita lunas maju akhirnya juga sisi dua ini mangga presiden sesolahan kebiasaan ini presiden memargi majang Terus lagi dulu. Majang dari sebetulnya berjalan di channel saya yang dua ini kosakan di Jawa Sisi istri mundur kedeknya mundurnya sisi kanan ke mundur kedek mundur. Makin mane, sampun sami. Tun yang tuga yo yang lunas mengeledang petani debos iki jago panjang iring Sementara berjalan sarang seling iki. Yang tuga yo meriki banyanyi melinggengi sering-seringnya melinggengi matimpo sementara berjalan sarang rawan tidak lunas ayah yang dua ini rawan sementara rawan mangga presiden di memargi Atulin di bawah sisi dua ini mundur gedeknya mundur gede sampun saya gol iki. Tidak lunas si audio tidak lunas mic Malaysia nggih. Waktu saya bukan iki. Dua ning jago panjang.
Titiang lunas trepti nggih. Trepti niki napi ja boleh aturan canang duwe nika sampun wonten petugas sane makte, pengayah sane makte ngiu nika genahan canang duwe ya. Napi ja boleh pico ambil lurus nggih. Ampunan megrudugan. Dagangan nggih. Gelisin numun niki, kian numunan nih makro dagangan dedun nggih. Nggih, niko alon-alon sampun niko nggih, alon-alon. Kenaan laris dina duwe niko. Menang sampun. Menang numun, nah, ambil dina nah. Dan dados ngelamit niki. Niki akeh kali nggih. Ambil dina nah. Gerahan dina duwe ya, ambil dagangannya nih. Maju numun maju. Haji. Aduh maju. Oke, maju dumun maju. Padimas. Dagang dumun maju. Maju pangga. Maju numun maju. Pangga. Paranga. Weh, maju. Ijen dumun maju, dagangan duwe kanton akeh niki nggih. Maju numun maju. Sani sampun telas dagangannya nih, lurus ngeranjing ngelodan nggih. Ngelodan margine. Maju. Maju. Delok setir sitian unas ijen margi gede nggih. Maju. Maju loy. Mas Ami boleh. Ane mau dagang ngelodan aku bot lah. Maju. Mewali di tiang matur, sane sampun telas dagangan duwe di tiang lunas ledangan. Margi dikelot marginin. Nggih. Menang dumun Riki nggih. Riki kari akeh kelot marginin kelot. Kelot marginin, sane medagang kelot marginin. Kelot sampun telas, kelot marginin kelot. Macam ring pecalang, yening sampun dagang netelas, bijan unas kelot marginin. Niki makia kantun ring jeruan, menang dumun nggih, alon-alon. Mangga trepti pemargi duwe niki karya duwe sampun pemargi antar titiang lunas sampuran merebut yen dan boleh kenapi punapi yang man nggih. Semeton istri. Tahan mun lagi tahan. Nggih menang dumun. Tahan dumun. Pakde. Tahan. Pak Ida tahan mun tanya tertib. Tahan mun. Semeton pecalang masuk. Rawan masuk. Pagar betis. Masuk. Pecalang rawan masuk pagar betis. Mana bersido memargi nggih. Semeton pecalang rawan sapi rawin. Elengan, Pagar yang betis. sampun dagangan duit telah sitiang lunas kelot marginin nggih. Pantan mekosoan icen niko sane durung boleh membelanja. Sane sampun metumasan lurus mundur ke belakang icen semeton sane durung metumasan ke ajang nggih. Nika mantan sitiang lunas sane sampun metumasan
mundur ke belakang. Sane durung maju ke ajang. Nggih. Elengan canang sampun pulih metu masan. Nggih, margi. Mundur pun istri, mundur. Ya dan mundur, stop tiang ini my bos. Jagi ke stop. Mundur. Niki kakek karinge alon-alon. Akhirnya kali ini. Dagang istri durung bedak dalar. Mundur boy. Mana tertib niki. Titian Lunas majang ring pemeda sinaran sami menang dumun nggih. Yen sampun becean sanggul duwe kena songket malih jebos. Ayo dagang lanang Titian Lunas maju ke kelot nggih. Marginen kelot yen sampun telas. Menang dumun, mangkin repi mangkin luaning dagang istri jagi pacang medal iki. Oke. Pedalang, serelkan dumun, ampunane dumun. Serelan dumun deki, serelan dumun. Sampun niki sampun. Repti mangkin. Ya terus. Niki dagang istri duwe sampun medal. Laris sane durung boleh metu masan mangkin. Wenten sanganan niki. Maju. Durus mandor laris niki dagang duwe. Maju demun. Dagang maju demun nggih. Dagang maju sisi kelot. Maju. Nggih. Sampunan paeda dagang duwe ya. Runtuh le jebon. Niko Sami sampun boleh niki. Sampun sami boleh. Sampun. Gini. Yening sampun sami boleh. Gamal pecalang. Kejeruan iring di depan. Kejeruan ini. Sampun sami. Munafi, sampun iki. Sampun sami naur niki, sampun sami. Sampun sami naur. Sampun nggih. Ayo semua saudara kami
Sampun memargi niki Pak Ilen duwe. Kasir niki mandol ledang kejeruan pantan garang niku malih. Giring. Niki wenten sekar napi pesan niki nggih. Ring sanggul niki wenten icap sirama duwe istri-istri sekar milik bos dados sambil ring posko panitia nggih. Nggih, terus kena ring posko panitia. Wenten sekar niki. Posko induk nggih. Posko induk kari meluncur Pak Yan. Nika karena pistan Sri Meduik. Minap au sedang kenden metu masan dongsok-dongsokan gitu. Aigi kalau kali dan kala Majang rek radu widadane keramu sinarang sami kana medan dari kiri dhuwur tayangan kusa menawi de wenten sane arsa jagi nunas pice bogo samatra terus jumujuk ring perantangan sisi kau tayangan duene malih pisan wawane didiang matur Majang rek radu widadane keramu adab sinarang sami kana wedan dari kiri dhuwur kayangan kusa menawi de wedan arse jagi nunas pice bogo samatra durusan jumujuk keperantangan sisi kau kayangan duweni sukses. Didiang lunas kala di bos didiang matur buning ring Majang ring dane jero mangku pisah kaler semata nanggo griya didiang lunas sumangdane kuku rambut itu geseng dumun raris wenten penyam muli bos raris sareng sami mali jebos membangket nggih mecolek ring selani lalato bau raris mudonan ido bertedun jadi kacang mudalan ido ring kayangan suang-suang nggih niku mangdo sami nyen boleh bangket ring selani lalato mecolek niku
gesengan minokade kuku rambut gebah bagi Purwokerti. Terus gesang demun Roji. Roji udik terus dodonan ikau nge gesang demun. Lagi mewali dia pelanggaran kilometer. Dari Ramo ada distrik pada wetan jalan tepat di Mas Gandor Kerti ini. Ada sekitar pucuk palsu ini. Terus berubah dari posko itu. Cek. Atur keling kita majang ring semeton panitia seksi telur prajuru sane dereng foto bersama inggian galah katur malih sinami nyantos niki pilihan ring jeruan ngesang rambut bagi Purwokerti. Sinami nyantos jagi ngesang rambut bagi Purwokerti inggian galah foto bersama malih jagi katur ring Jawa Tengah. Semeton panitia prajuru serati pemangku Senarang Sami seksi sane dereng foto bersama durus galah katur tumun semeton dokumentasi durus ke Jawa Tengah. Lantur tidak matur majang ring juru punut kayangan desa, juru punut Ratu Gede Ratu Mas, juru punut kayangan dalam Priukti, juru punut kayangan dalam Abian Lalang, titian Una Siaga Dumon ring Jeruan, juru punut Ida Ratu Gede, titian Unas Siaga ring Jawa Tengah. Melantur titian Unas perwakilan Siki-Siki sane jagi munut Betara Nini sejebak desa Wanasari. Perwakilan Betara Nini sejebak desa Wanasari Siki-Siki Kemantan istri Mangda Siaga ring Jawa Tengah. Perwakilan Siki-Siki Kemantan sampunan sarang sami kena kosekan. Perwakilan Semeton, Merajan, Panti, Dadia, Kawitan. Perwakilan Siki-Siki Kemantan siaga demun ring Jawa Tengah. Siki-Siki Kemantan nge sampunan sarang sami. Ada pegeleng titiang hari antukan pemargi Betara Nini duwene sekadi atur wau pengeleng-eleng saking pengentar karya baga perayangan Ida Betara Nini ring Wanasari Baleran, Wanasari Tengah, Wanasari Belodang, Malibos jagi ngiringan Ida Betara ring kayangan desa Dumun, disampun Ida melinggih ring kayangan desa wau muali ke suang-suang. Ida Betara Nini ring kayangan Ida Betara Nini ring banyak Priukti ngiringan Ida Betara ring kayangan dalam Priukti Dumun ke kayangan dalam disampun Ida melinggi wau muali ke suang-suang dalar. Ida Betara Nini ring banyak Abian Lalang ngiringan Ida Betara Nini ngiringan Ida Betara ring kayangan dalam Abian Lalang disampun Ida Betara ring kayangan dalam Abian Lalang melinggi wau Betara Nini ring Abian Lalang melinggi ke suang-suang. Nika wau inggian peilen pemargi Ida Betara Nini mali jebos. Mangda kuningin sarang sami sane poleh amunut Siki-Siki Kemantan. Nika Betara Nini nenten matedung malih riantukan pengawin kayangan duwene sampun wenten. Menang dumun wenten mali bos pengeling-eling malih. Sampunan dumun ngemargian punika.
Menang demun, menang. Dereng iki titiang uningan manda siaga Kemanten. Sampunan demun. Sampunan demun kinten. Sampunan demun nadunan nge. Dereng ki dereng. Titiang nunas manda siaga Kemanten demun. Siaga Kemanten demun. Malibas wenten pengeling-eling maling nge. Iki wenten pilihan kanten ring jeroan. Wenten pilihan malih ring jeroan, menang demun. Inggian Belaganjur, Amongan, sampun siaga. Amongan sanding iring hidup dara ring kayang desa, sanding iring ring dalam beriti, dalam beralang manda siaga demun. Siaga Kemanten demun, sampunan demun ngawitin, sampunan menang demun menang. Siaga Kemanten demun. Talar lanjut titiang uningan majang ring semeton warga Banjar Wanasari Tengah. Sane munut betara nini Kemanten sane mapamit. Setiasan kenika sampunan. Jagi ring titiang ilen pemargi diki nitening inggian menem pememen. Talar semeton warga Banjar Wanasari Blodan. Sane munut betara nini Kemanten sane mapamit. Setiasan kenika sampunan. Talar ring semeton panitia seksi mangda menang kaden ring kayangan pusat. Samunan dumun mapamit. Inggian Belaganjur Wanasari Belodan, Amongan Jaging ring daptara ring kayangan desa. Manda aturin dumun semetona siaga ring jabo sisi utawi ring margi. Siaga Kemanten dumun nanging menang. Atur pengeling-eling didiang majang ring dani perjuru Banjar Wanasari Belodan. Berantukan ide betara ring kayangan puro desa. Jagi mewali budal ke kayangan desa. Didiang lunas Ramo dewe sana ngomongin Belaganjuran mangda sayaga ring jabo sisi tepi sirik kami. Duk semua. Matur piunin titiang majang ring semeton lanang Wanasari Baleran. Riantukan poleh Amongan jagi ngiring ide sunan ring kayangan desa talo ide Ratu Mas. Titiang manda tunas titiang manda siaga. Menang siaga ring jabo sisi. Lanang sarang STT Seketruna Wanasari Baleran. Titiang nunas mangda siaga ring jabo sisi. Tidak nunas malibos iki barbaris nge. Barbaris istri-istri sane jagi munut betara ini.
baris sampunan kinten mongso-mongso angin Johan para pangten sampai runtuh becia malibos nyunggi utawi munut ngambel sampunan dosa-dosaan dan wenten panggilan menang ye istri si duwene yenten wenten panggilan menang malibos jagi kepanggil riantukan pengadegan adegan terun ini duwene sami medaging pesengan utawi nama sira linggih hidup tarun ini saninwenan iko mantan maju malibos nggih kia tidang nas majang ring semeton istri duwene malibos semeton ring sisi perkara tidang nas siaga ingin pica pantun utawi gabah sane kegenah ring suang-suang betarun ini hari sampun betarun ini tedun lantur membaris jagi kegenahan tunggahan pantun pica saking kayangan pusah kegelinggihan kegenahan ring keben betarun ini duweni iko elingan malibos malibos kuningan jebos majang ring panitia ring sisi perkara sane ngamongin memica sane boleh omongan ngamargian pica pantun ring kayang bisa kuningan jebos semeton ring merajan duwene utawi kawitan duwene sarang kuda kuningan jebos mangda becik malibos nibaan pica nida utara mangda sami boleh malibos siki-siki elingan semeton duwene tunggalan duwene sarang kuda unian jebos malibos di tatkala nungsur pican hidup tara yang kayang pusat mangda sami malibos anggota utawi semeton tunggalan duwene ring suang merajan ring panti kawitan duwene sami oleh nungsur di tatkala sampun mulinggih ring merajan agang panti duwene suang-suang Pak Beni tidak lunas ke Jeruan majang ring Pak Tu Beni cek majang ring semeton transportasi inggian pengiring semeton transportasi ngiring hidup Ratu Belanda istri tapi ini ring siap manda siaga
Nawal didiang wali nakalah bos-bos kata maturan matre ring kramo adat istri tane miar sayang kandun kicalan pros duwene wenten kaleran piran ki sumpel wenten siki jurusan jujur ring posko induk ini wenten miar sayang kical itu semua. Mawali didiang gelanggala matura matra majang ring ratu dan kramo adat narang sami manawite wenten sanai durung oleh nona spice bogo samatra durusang jumujuk ke perangkanan sisi kau kayangan duene bersama. Alit-alit yang teka boleh ganjur alir teka boleh ganjur dan wenten ring jaba sisi terus dengan arsa nona wedang utawi teh niki wenten ring ukur prasasti ring ajang posko induk jurusan.
sami lanang istri Agung Alit Lewatan Ketuan Rayangan Pusat Sana durung lunas pice bogo samatra Durusan dimunjuk ke peradanan sisi kau kayangan ruwene Semua Nawak Pidian Majang ring Seke Balai Ganjur Banten Gong Durusan ambil ring Posko Indo Majang ring Seko Balai Ganjur Warna Sari Belodan Albian Lalang Seke Balai Ganjur Warna Sari Belodan Sareng Banjar Priukti Niki Banten Gong sampun saya gering Posko Indo malih pisan atur pengeling-eling di tiang Majang Resiko Gong Wanasari Belodan Taler Banjar Priukti Niki Banten Gong sampun saya ge ring Posko Indo durusan ambil rigi
Cek. Atur piuning di tiang majang ring Semedon warga Banjar Wanasari Tengah. Amongan duwe mali jebos ri sampun di daftar kayang 3 muali. Nggih, wawaning titiang malih matur piuning titiang majang ring Semedon warga Banjar Wanasari Tengah. Amongan duwe ri sampun malibos idaptara muali ring kayangan suang-suang. Ingyan amongan duwene ring Jabo Tengah, pilihan ring Jabo Tengah utawi napi seluir nyane meresik utawi mendem bagia Pulekerti. Lantur majang di Semedon Wanasari Blodan, amongan duwene ring Jeruan. Sepolah palih malibos ring Jeruan titiang nas Semedon Wanasari Blodan ngamungin pekaryan punika. Mangda siaga ingyan piranti kaanggen mendem kebah baga Pulekerti sane mengenah ring Jabo Tengah, sane mengenah ring Jeruan. Ika titiang nas majang ring Semedon lanang-lanang nika mangda siaga ingyan alat utawi piranti punika. Kala ring Semedon istri ingyan malibos ingyan wangi-wangi napi seluir nyane malibos wenten penika saking Ratu Niang Dedukun. Kala ring Semedon ring baga perayangan. Titiang nas ring Ratu Dudane karama adat Senerang Sami makin wenten iki jadi bacang mate bangkat ida betara kesengan menokadi bagio Pulekerti. Titiang nas mado sami juga membangkat ring Selaning Larate. Terus raris margian bangkat juga titiang nas ring Ratu Ajijana mado nudunan oleh jebos ike. Pertaruhan ini raris ida betara iki ceduna jujur genah kayangan payogan soang-soang. Cik
Cek 1. Tidak Nas pengayah ring kayang pusat Pak Kota Pak Yang Mata jagi munggah ring balai lipih nedo nama tarun ini Ratu Haji Mita tidak Nas mana munggah ring saran linggih jagi nedo nama tarun ini ingin belanganjur menang demun ke mangda pirang niki menang demun belanganjur sampunan demun nabur. HP yang pertama jagi nadonan ide betaran ini. Nika HP yang pertama. Ide anunas majang ring pengayah kayangan pusah mangda munggah Ratu Haji Mita.
HP yang pertama. Ngelanjut titiang uningan majang ring semedon. Ritar kalau sampun mau hidup taruh sampun melinggih ring kayangan suang-suang sane kiri. Lantur mempamit, lantur ngeranjing ke kerajaan kawitan suang-suang. Dika lantur linggihan, lantur melinggih niki nenten nyejer. Melinggihan ida sane teman dua lumbung, linggihan ring betara manik galih. Yen ten madue manik galih, tados linggihan ring piasan utawi saren linggih. Dika yen ten madue, niko inggihan kesepakatan duwene jagi kelinggihan ring waragan utawi sanecen jagi kesepakatan semeton sane sarang akeh. Niko nge pastika madue sampun ring Marajan Agang panti pastika sampun madue saren linggih utawi piasan pastika sampun nika ye Marajan Agang. Enten nge sane ne suang-suang kan pastika sampun madue lumbung yen niri utawi pedidi nah durus linggihan ring lumbung yen ten madue durus linggihan ring puaragan ring dur beras nek galih nika karanan pelangkiran dados linggihan nika lantur ngelinggihan kinge nenten nyejar melinggih dan angin bangyang enten sampun luka linggihan nenten nyantos bulan pitung dina nenten linggihan mangkin enten nge semeton sareng sami sampun nge lantur titiang abian lalang. Makin mun. Makin siki-siki demun. Siki-siki demun Kak. Geria abian lalang, geria Merajan Ageng, nggih. Nggih. Tu Haji Yudik munggah demun mangda tutup. Nggih. Alon-alon nggih, alon-alon. Becian kene ngamal mangdan sampai runtuhnya. Uningan malibo selingan nggih semeton. Semeton ring Merajan Agang panti sarang kuda. Pang becik nggih. Bendesa Manik Mas Banjar Abiang Lalang. Sampun. Sampun patut. Sampun, nggih alon-alon. Sarang kuda. Sarang limau, nggih. Sane sampun durus sumun medal. Ring jabo sisi nggih. Menang dumun. Melibas jantos susunan duwe ne. Ini jabo sisi dumun. Menang dumun ring jabo sisi. Ngadeg. Bendesa Manik Mas Bian Lalang sampun lantur Merajan Kawitan pasak gel-gel Abian Lalang. Gel-gel sagel Abian Lalang sampun dukun. Sampun sami, sampun. Nggih, durus memargi mangkin jabus. Banjar Priukti mangkin nampakan. Nampak perwakilan siki-siki Kemantan. Dalam tarukan Pak Tuadi Medue. Bang Yam.
Ye, sampun. Dalam tarukan banyak priukti sampun. Elingan nge asap-asap ampunan ke kendan nge depan nge. Iki nak pantun soal nge tulis kendan. Nge, sampunan nyit asap ring taruh ini dua nge. Nge dados dagingin nanging sampunan hidupan. Ilo malibas nge. Semeton sana mendaging asap taruh ini dua ini sampunan dagingin nge. Dagingin dados tapi sampunan nyit nge ilo nih konyet. Santukan pantun dika. Elengan dagingin sekar tu aji hiwau dan sampun itiang mesobia ini sekar anyar genan ring betarun ini soang-soang. Sampun ratu ji, nggih. Sedang ngentos kendan dagingin iki sana anyar. Nggih. Sane sampun durus nang jabo sisi dimun. Majejer nge. Abian lalang majejer priukti majejer kendan dimun nge. Jabo sisi dimun kene ngadak meling kendan nge nyantos. Urusan priukti ngelantur Wanasari Tengah. Perwakilan Wanasari Tengah. Priukti sampun sami nggih. Sampun. Nggih, sampun nggih. Kerajaan Gede Pasekan. Kawanan. Sane sampun durus ning jabo sisi dimun. Ring jabo sisi ragenah sanitis nge majejer. Banyak tengah majejer kumpul dimun nge. Ragenah sanitis santukan suwe kando niki.
Elengan gamal-gamal nge. Gamal-gamal pandan runtuhnya kenden tarin ini sarang pijau nih ke. Bendesa Manik Mas. Bendesa Manik Mas sarang kuda Wanasari Tengah. Sarang kuda akeh 10 15 Bendesa Manik Mas Wanasari Tengah. Pak lihat. Aingge nawagang didiang matur pengeling-eling majang ring juru punut lanang istri kayangan dalam priukti jurus ngeranjing kejeruan. Ratu Aji Jana Bataron ini priuti sampun tedun nggih. Bataron ini abian lalang sarang priuti sampun jangkap doaji. Oh nggih nggih. Duane niki ida betara dalam ring kayangan dalam ring priuti tedun dumunan niki. Nggih diurus doaji. Titian Unas belah ganjur menang demun nge melibas nge. Sedereng jangkap sami menang demun mangda becik nyobiahan nge. Titian Unas pemunut ide betara dalam priukti taler kayangan dalam memelalang mandung ngeranjing berki kejeroan. Ring Korea Agung margini nggih, ring Korea Agung. Bataran ini ring Wanasari Tengah sampun jangkap nggih? Sampun. Dia tinggal jero nggih.
Lantur taran ini Wanasari Baleran. Cek. Suryanin talernya semedon istri-istringe. Pingat-pingat ke pesengan utawi nama taran ini dua ini panten malah nyunggi kinyen munut kinyen. Padet ini kinyen santukan kawitan kan akeh niki. Taler wenten satu banjar ke padah kawitan ke panten keliru nyen. Suryanin demun malibas panten nenten keliru ngelingihan nyen. Suranin bos meton. Pemaragin ye adone mantu tiba-tiba saho iria babak ketanya seragam pesampu sehanania kamar agian maka kedapan asri Belaganjur sampunan demun menabuh. Sampunan demun. Sematan Belaganjur. Aturin pun Roji Jana. Sampun jangkap manten durus semargi. Nggih, sane priuki durus kendan durus semargi. Sampun pamitan priki Roji. Oh nggih Roji, nggih. Sampun jangkep Roji nggih. Nggih, sampun jangkap nika sane ring kayangan dalam nggih. Haji ingin taruh dalam ring kayangan dalam abian lalang napi Haji? Durung niki durung. Wau nedonan niki. Wau nedonan. Belaganjur abian lalang menang demun. Menang demun nggih. Ring Kori Agung nggih. Ring Kori Agung medal niki Ratu Haji Jana niki susunan ring kayangan dalam abian lalang niki sampun jagi pacang medal. Wanasari Baleran sampun jangkep. Sampun.
Nggih, lantur mangkin Wanasari Belodan. Ya, alon. Nggih, terus menjejer mun ring margi nggih. Titian Lunas Toji Jana, manda benten niko ngomongin kul-kul nggih. Duane ida betara tedun niki. Semeton Pak Wanasari Tengah, Amungan Kukul. Semeton Wanasari Tengah lanang kalih. Manda nempak kukul. Lanang Wanasari Tengah, kalih diri, nempak kukul. Ratu Haji Wisnu, ingin taruh ini yang bian lalang sampun jangkap, ingin ide sunan ring dalam bian lalang, punapi Napi Toji napi dan pirang wau. dalam bian lalang sampun jangkap. Sampun jangkap. Oh nggih, betaron ini dalam sampun jangkap ring semeton bian lalang. Ri sampun jangkap, ide sunan ring dalam bian lalang punapi, Tu Haji. Durus memargi, nggih durus margi. Nggih, semeton ring abian lalang ri sampun ide sunan dalam abian lalang sampun jangkap munggah ring joli durus sampun dados kemargian ngiring idong wali. Ring kayang desa menang demun, duaning betaran ini kari tedun nggih. Ring kayangan dalam abian lalang kemanten dumun nggih. Dalam abian lalang durusan ri sampun jangkap. Riantukan ki malik gede daftaran ini ring Wanasari Belodan. Durus kelantur juru punut juru sunggi due ratu gede ratu mas. Juru punut ide tapakan ide ratu gede ratu mas. Durus Tu Haji Mita, titian lunas, manda nadaban ring margi Tu Haji Mita. Ingyan susunan ring kayangan desa. Tarang bataran ini tigang banjar. Belah ganjur, saning iringan wanas, susunan kayangan desa menang dumun nge. Menang dumun sampunan abuh. Titian Unas Majang Resemeton ring seksi kebersihan Sinarang Sami sampunan sarang ngiringang ide betara mewali mandu Boyogan suang-suang mangdo jubena eri kiring kayangan
Kelanturang ayah-ayah duene suksemo. Tu Haji Wisnu, ingyan betaran ini Tigang Banjar, Wanasari Blodan, Wanasari Tengah, Wanasari Baleran sampun jangkep. Ingyan linggih de tapakan Ratu Gede Ratu Mas talat sampun memargi. Janda semun ide Sunan Ring Kayangan Desa. Ingat tu Haji, niki sampun niki. Saya pergi pacang medal niki. Durus makin. Durus sesunan Yandas ring kayangan menjabung, desa. ya. Durus medal makin saking Korea Agung. Ide bataran ini ring kayang pusah durus selinggian niko ring lumbung benyang ring nyegara gunung dedunan malih nyarengin nyegara gunung. Tiriang lunas tuaji jana mado sayaga niko pemunut ngilingian ide bataran ini ring kayangan pusah ring lumbung. Ratu Haji Wisnu, ingyan betaran ini ring kayangan pusah, ida melinggih ring Linggian ring lumbung Ratu Haji. Nggih, ring lumbung ring Jabut Tengah. oh nggih, suksema. Ring luar Ratu Haji, ring luar. Ring luar. Inggih Ratu Haji nggih. Nggih. Inggih majang ring pengayah ring kayang pusah mahkota. Ida nunas manda munut ida betaran ini ring kayangan pusah. Mahkota ke Jawa Tengah. Ingyan napi sana Jan ring lumbung. Samaton Wanasari Tengah. Ida nunas saya yang duene. Jagi munggah ke lumbung ring Jawa Tengah. Semeton transportasi di tiang yang siap-siap mandan inggian 2 armada penglingsir Gria sisi utara sisi selatan. Titiang lunas ring seksi konsumsi titiang lunas mangdo makdo teh hangat aturin Ratu Niang ketiga. Nggih. Teh hangat malih pisan ring konsumsi teh hangat bakdo kejeroan ketiga. Wedang satu-satu bakdo siki. Suksemo.
Ring kramo adat istri sanenten baktaan durus katurang ayah niki ngerembat lancengan durus. Sampun sami umargi tuaji. Ida betaro sampun nggih. Sampun, sampun Waji, sampun. Ini sampun di tiang lunas. Sane poleh hamongan jagi pacang metem bagio pulau kerti sane ring jeroan. Titian lunas tenaga lanang mendorauh dumun beriki kejeroan. Engge majang ring semeton Wanasari Bedlodan. Di Tengah saya yang duwene kejeruan. Ngelantur Wanasari Tengah, Banjar Wanasari Tengah. Titian Unas ngeranjing ke Jabo Tengah. Taler tenaga istri yang wenten iki Wanasari Belodan nggih. Tenaga istri rauh dumun mriki kejeroan. Dua ning jege pacang nyurut Banten dumun menur sido antuk ngingsiran genah Banten niki. Di tiang matur majang ring semeton sarwenten ring ujung tomak. Mangde dendung putih kuning kebuatan keungkur ring samping joli. Padruin kayangan desa dendung putih kuning mangde keungkur. Semeton becalang utawi rawan sarwenten ring ajeng. Aduran jebos semeton sane mang muatang dendung putih kuning mangde keungkur. Niki tanan mangku gingsir mun bos. Dek sona. Diki. Cek. Kinan. Muali tidak matur majang ring warga Banjar Wanasari Tengah, sarang warga Banjar Wanasari Belodan, lanang istri. Sane nenten poleh amunit betaran ini sampunan dumun mapamit. Riantukan ngelantur jagi wenten ayah-ayahan Yen duwene. wenten sanan, yan suwi, wenten sanan ngening gebah dumun. Mande nyidang muka bang-bang niku. Iki maju dumun gebah. Sanan dumun ora sanan. Nggih, medalan niku sampun lungsuran rades mejo niki medalan numun nggih. Medalan numun genaring jabo sisi mejo-mejo niku. Mada sido mali jebos ngingsiran mino kadi panggungan niki, panggungan sanere ngajang nggih. Dan bersido Haji niki gebah dumun ngingsiran kauhan. Gebah ngingsiran dumun, wau rades ngingsiran panggungan niku sanere mali siki. Kebah kauhan malunya, cuma sana. Gaji Surya mriki, komando jebas niki. Sampun wenten niki, rerajaan tataan jagi pacang mendam sampun wenten. Aturin demun makto meja niki kejabo demun, istri-istri modal raris. Nggih. Bakto meja dumun ke jabo sisi, jabo tengah. Semeton lanang Wanasari Belodan, sane wenten ring Jabo Sisi, sane wenten ring Sisi Kau, titiang Unas mandeng ranjing kejeruan. Lanang-lanang Wanasari Belodan. Sampun Haji,
Rejana niki lanang-lanang Wanasari Beledan sampun Riki. Oh sampun, nggih suksema. Medalan niki kejabo. Medalan kejabo demun meja medalan. Nggih, medalan ring jabo tengah genah demun. Mandel galang Riki. Samponan gelor genan mang urutan mendem ada mau bading mulai bos genah sekali wau dungun. Niko sanering peselang dados pun buka niko ancak saji nih lagi medalan sekedaton lan ibu sugih. Semeton lanang Wanasari Tengah Titianuna saya petang diri nika ngambil gebah pembeban sanering pedanan sanering jabo sisi gebah nika Elingan wenten nedunan pering mulai bos nggih. sanering jabo sisi bakda ke jabo tengah. Titian lunas mode wenten munggah ke Sanggar Tawang nedonan pring nggih done jaga pacang penem nggih niki mangku busa durus sane wenten ring jeroan mependem ring jeroan pring niki raur ring Sanggar Agung sane wenten pring ring Jabo Tengah talor tedonan sane ring Sanggar Tawang ring Sanggar Agung menawi niki ring pedanan wenten pring talor tedonan. Niko dangin-dangin kena nemun nggih. Becian niko.
Ika gayah guling lungsur pun ada Ika. Ngapain di situ Bugo? Hah? Nyapu di sini lagi nyapu. Ini di situ deh. Ya, ya. Cek majang ring seksi pebat. Semetan seksi pebat ring sisi kau. Tidak lunas tigang diri. Jagi ngambil guling sarang gaya. Petang diri. Semetan pebat petang diri. Jagi ngambil guling sarang gaya. Mandak bakta ke pebat. Suksemo.
Ini sampun Pras Bambang dumun margian nggih. Sampun ikut Waji. Margian Pras Bambang dumun. Sampun memargi Pras Bambang titiang lunas Doji Komang rerajahan tatan gebah mendem tatan gebah di kepicayan. Doji Komang Tranggano guru buruan mondo ambil niko rerajahan tataan gebah jadi mendem bagio puluh kerti. Mangku istri sarangin Pak Ian Merto durus ke Sanggatawang munggah. Sarang istri si duwe ring Wanasari Belodan sarangin jebos. Durus sami tudunan iku perkara sentimeter ring Sanggatawang nggih. Kak Kota durus munggah Sanggatawang Jawa Tengah. Kak Sanggatawang Jawa Tengah. Ditahuna sayang Wanasari Tengah. Semeton istri. Semeton istri ngayahin Kak Kota pengayah duwe ring Kayang Pusah. Mahkota Riki Wendan. Mahkota. Durus ayam jebas Kak Kota, jaging lungsur wangi sane sampun kayaban ring Sanggatawang.
Semeton Wanasari Tengah titian lunas saya duwene saneta boleh hamongan ring Jawa Tengah titian lunas jagi minahan gonge lanang Wanasari Tengah pah kalih jebos semeton lanang Wanasari Tengah ngepah kalih ring Jawa Tengah wendan ring Jawa sisi wendan jagi ngisidan gong kie gong duwe desa manda kegenahan ring Saren Gong titian lunas ring majang ring Pak Man Tisna wendan ki sana uning gong desa sanician ke elingan nge kalih wonten gong desa sarang Semarandana. Gong desa ring balik gong. Semarandana ring sisi kelot. State kok nange sisi hange. Tuaji Wisnu, aturin jebas istri-istri Renjerwan, sanician dados lungsur, mandul lungsur. Sampun sami niki. Sami dedon mangke niki ring Sangar Tawang, Sangar Agung, Guru Dadi, Rareangon, Pengerajak Nuasen sami makin dedonan kosong ini kok. Niko Bali Gading kendan ring Bali Peselang nggih. Bali Peselang. Niko Bali Peselang lone tenunin Kak Maha niki ambil Bali Gading Kak Maha, kendan ring Bali Peselang Kak Maha. Elingan sekar mas taler. Sekar mas niko sami mando pupulan dumun. Taksu pengentar tedonan niko, done jika pacang mau pendam niko. Sana winter ring Sangar Tawang. Titiang nunas saneng lungsur Banten niko sami medagi tinggi. Sane mas serobong niko ring tengah niko sami medagi sari ambil limun sari seperti niko. Nggih, wenten jin tolong talar niko sampuran kutang niko nggih. Sampuran kutang. Elingan sane medagi tulisan taksu pengenter bakto mriki.
Cek. Tu Haji Wisnu. Idang nas ke Jawa Tengah je bos. Sanecian patut lungsur malih niki. Manten ten iwangnya. Sanecian patut pendam Cek. malih. Wajan niko kebahan niko sakedaton numun nggih. Sakedaton. Oh dari si Busugi. Nggih Tu Haji. Niki sanering sangar tawang sami dedonan. Nanging niko wenten ieu mendagi tulisan taksu pengenter dan niko jagi pacang kependem. Nggih, ring serobong niko pakaro sami sane serobong masro niko mendaging sesari. Ambil niko sesarina. Ring tengah niko mendaging sari sami. Nggih, pupulan aturan raris sari niko ring panitia. Sampun panggih mangku taksu pengenter ring sangar tawang. Pak Yan, wajan nggih. Ndagi tulisan niko taksu pengenter kinten. Dan niko tapel peringa ambil niko nggih. Nggih, peringa tapel ambil niko. Niki ring kayangan desa sampun nampak niki karyawan. Oh, pendam nggih mudah. Nggih, pendam. Nggih, pendam kocak menyang numas malih. Kak Maha tiang lunas sana mendaging sekar emas tiga nggih ambil pupulan napi aja eling-elingan malih sampun pancolinggo sampun nggih. Taksu pengenter nika di tiang lunas ring sangar tawang tedunan demun. Pedagingan ambil makin sana dansil lah Tu Haji. Pedagingan ring dansil niki ambil niki pendem. Niki kecagak niki. Niki ring ajang niki digo pedagingan. Ah niko sama. Dan pedagingan mantap. Nggih, pedagingan ambil niko.
Cek. Semeton seksi kebersihan di Tiang Lunas mangda makte plastik sampah hitam ke Jabo Tengah. Titiang lunas siri-siri niki nggih keduna nemu nika wonten ring upakara sane wonten ring panggungan sane aletan nggih. Alon-alon.
C. C.
Tengah nah. Sing. Inggih ide dane sareng sami kramo Desa Dat Wansari ketalar sami nonton video puniki ring YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali sapunika sampun persida Desa Dat Sing. Inggih ide dane sareng sami kramo Desa Dat Wansari ketalar sami nonton video puniki ring YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali sapunika sampun persida puput pemargian karya ring Raina mangkin Raina Sukro tanggal 12 Agustus kali 3 sane ngambil pekarya saking Nuni Semang menekadi penyenuk penten talar lebak ngeremakin nangun ayu mengkabat daun resi bujana lantur wau sampun nyinab raris nuak bagia Pulau Kerti kepingungkur sana wapisan puput puniki mendam bagia Pulau Kerti ring Jawa Tengah sareng ring jeroan kayangan pusat Desa Dat Wanasari. Ngelantur indi susunan Ratu Mas, Ratu Gede sampun muali talaring kayangan desa sarengnya nantuk getaran ini ke suang-suang panti Paibon, Pai Merajan sampun muali ke genah suang-suang. Ngelantur sana mangkin ring kayangan pusah sampun kewentenane sampun sayan ngideang wonten kramo wantah sami Rudete Umanis Langkir sana sampun bintang. Sapunika titiang presiden ngaturang kira sangat ngusur pengampura. Inggih ide dane Harus senang dari Saya laporan itu.
Kondisinya mau dikerja. Nanti gue pakai konsumsi kuat tanggap pada saat di Peninggalan dia bola. Tadi pada dia dah. Hah? Pak, ada kerja gitu magayot. Ante. Sini. Ya, kan link tangannya na ko. Ya. Terus, terus kita apa? Bang dengan yang udah tahu nyebarin nyetop. Total benar. Magi. Canang rebong, canang rantasan. Kok tuh gede apa nih? Pun tak matinya. Kok banyak sih? jing ya. Tebu dumunan. Dia tebu. Nggih. Kiri nih. Pakai itu kado. Siapa? Balik naga dikit. Kanan. Kanan. Terus pagi. Kanan, ya Bim. Kanan di kanan. Pokoknya 2 periode. Saja.
Inggih ide dane sareng sami kramo Desa Dat Wansari puniki taler sane nonton video puniki ring YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali sapunika sampun persida puput pemargin karya ring Raina mangkin Raina Sukro tanggal 27 Agustus kali 3 likur sane ngambil pekarya saking Nuni Semang menekadi penyenuk wonten taler lebak ngeremakin nangun ayu makabat daun resi bujana lantur wau sampun nyinab raris nuak bagia Pulau Kerti. Inggih ide dane sareng sami kramo Desa Dat Wansari puniki taler sane nonton video puniki ring YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali sapunika sampun persida puput pemargin karya ring Raina mangkin Raina Sukro tanggal 27 Agustus kali 3 likur sane ngambil pekarya saking Nuni Semang menekadi penyenuk wonten taler lebak ngeremakin nangun ayu makabat daun resi bujana lantur wau sampun nyinab raris nuak bagia Pulau Kerti kepingungkur sane wapisan puput puniki mendam bagia Pulau Kerti ring Jawa Tengah sareng ring jeroan kayangan pesah Desa Dat Wanasari. Ngelantur indi susunan Ratu Mas, Ratu Gede sampun muali talaring kayangan desa kesaringnya nantuk getaran ini ke suang-suang panti Paibon, Pai Merajan sampun muali ke genah suang-suang. Ngelantur sane mangkin ring kayangan pusah sampun kewentenane sampun sayan-sayan ngideang wonten kramo wantah sane kantun mriki inggih punika sane Medu Amongan meresi mendam bagia Pulau Kerti ini punika kramo Wanasari Tengah sarang Wanasari Bedlodan. Sanatiasan sampun kuliah Amongan suang-suang tuju kena suang-suang ring Manyar suang-suang. Ini sapunika persida Tranitiang karya agung untuk linggih puniki sanemakin sampun mawastu nyari sapunika ngantur ring puncak karya sene sampun intang tanggal 13 Agustus sampun talar ke Jantenang. Inggih ide dane sareng sami kramo Desa Dat Wansari.